большая, это хотел классно была, поэтому она заказана, она работает. Я слышал, что она поддерживает. Beginilah cuplikan kerja tempur awak meriam M46 130mm Rusia saat menggempur musuhnya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Kamis 27 Juni 2024. Pasukan artileri dari kelompok pasukan utara bekerja di markas Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov untuk mendukung tindakan unit penyerangan Rusia. Bekerja dengan sangat teliti, personel militer memperhatikan tingginya laju tembakan senjata, kesederhanaan dan efektivitasnya. Menurut Komandan Senjata dengan tanda panggilan Telenok, krunya bertanggung jawab untuk menghancurkan beberapa mortir 120mm Angkatan Bersenjata Ukraina, sebuah tank pengangkut personel lapis baja beroda Ukraina produksi Amerika Striker dan peralatan militer lainnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Нашего батарею называют пулемет, уже прославилась. И объем работы, и скорострельность у нас очень высокая. Сила наших целей мы поражали много, минометов 120 поражали, по танкам стреляли, БТР, там на Страйкер. Ну, она простая, как автомат Калашникова, поэтому она безотказная, она работает. Ну, ее обслуживают, когда надо, вовремя поддерживать. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.